Mbahaye ikaze inshuti wakunze wa Voice TV Rwanda tubana umunsi ku munsi mugano byacu bya buri munsi. Nje ugusuza kandi wikaze nitwishimwe Tedis. Kandi sabere wogeze kuri Voice TV Rwanda bwa mbere. Wakora subscribe ubundi tukajya tubana mugano byacu bya buri munsi. Icyo ngusaba ni ukubana nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma kugira ngo hatagira ikigucika. M23 yavanye ingabo zayo mu mujyi yaherukaga kwigarura wa Walikale. Umutwe wa M23 watangaje ko wavanye ingabo zawo byo Walikale no mu nyengero zawo nyuma y'iminsi mike zari zigaruriye zirukanyemo ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Umuvugizi w'umutwe wa M23 Lawrence Kanyuka yemeje aya makuru mu itangazo yasohoye ku wa gatandatu rigira riti bivuze ko iki cyemezo kiri mu murongo w'agahenge ku ruhande rumwe katangajwe ku tariki 22 z'ukwezi kwa 2025 no gushyigikira gahunda z'amahoro zigamije guteza imbere ibisabwa ngo habeho ibiganiro bigamije gukemura impamvu muzi w'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu nibwo M23 yari yigaruriye uriya mujyi wa leta za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziwirimo zafataga icyemezo cyo guhunga zikagana Kisangani. M23 nyuma yo kuvanamo yasabye abawuteyemo ndetse n'abayobozi b'inzego zibanze gufata ingamba zo gucungira umutekano mu rwego rwo kurinda abaturage ndetse n'ibyabo. M23 yavuze ko ishyigikiye ko amakimbirane ifitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakemuka mu mahoro, inashimangira ko ikiteguye kurinda abaturage ndetse n'ibirindiro byayo. Uyu mutwe wa M23 icyakora wateguje ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko rigabye ibitero ku baturage barimo mpfa mu bice igenzura ndetse no ku birindiro byayo izahita yisubira kuri kino cyemezo yari yafashe. Ibi bibaye mu gihe M23 yari yanze guhura n'impuguke za Loni. Umutwe wa M23 kuri wa gatandatu utangaje ko gahunda yari hari yo guhura n'impuguke z'umuryango w'abibumbye yahindutse ku munota wa nyuma. Umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka yatangaje ko iyo gahunda yahindutse bitewe n'impamvu zihutirwa, aho Lawrence Kanyuka yagize ati nyuranyije na gahunda yari yemeranyijweho n'itsinda ry'impuguke za Loni. Inama yari yateguwe ni kibaye kubera ibyihutirwa byabaye ku munota wa nyuma. AFC M23 irisegura kwihinduka rya gahunda twari dufitanye, aho Lawrence Kanyuka akomeza ko avuga ko M23 itagiwe na zira mpuguke za Loni mu gihe ku wa gatanu yari yatangaje ko yakiriye ibaruwa imenyesha M23 ko izasurwa n'impuguke za Loni. Kuva ku itariki 23 kugeza M23 itagiwe na zira mpuguke za Loni mu gihe ku wa gatanu M23 yatangaje ko yakiriye ibaruwa imenyesha ko izasurwa n'impuguke za Loni kuva ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu. Izo mpuguke zikazagera ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu. Byari kwa bigenza izi mpuguke za Loni nuko zari kujya mu mujyi wa Goma zigasuzuma ibyifuzo by'ingabo za M23 ndetse Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagarikwa ry'imirwano kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bikomeze no gucyura impunzi ziri mu mahanga n'imbere mu gihugu. Izi mpuguke kandi zagombaga gusukanya amakuru bijyanye n'ubufatanye bw'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR na CNRD-FR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'ibikorwa by'ingabo z'u Burundi, Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Byari biteganyijwe kandi ko zizasuzuma imibereho y'abasirikare Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo mu yindi mitwe barambitse intwaro hasi, naho abarwanyi ba M23 bafashe mu mujyi wa Goma kuva ku itariki 27 Mutarama uyu mwaka yafashe tariki 13 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Raporo itegurwa n'izi nzego z'impuguke za Loni zifata ingamba zitandukanye zigamije kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu runaka, gusa kenshi zagiye zishinjwa kubogama kuko hari ubwo zitanga amakuru zitarigeze zigera aho zikwiye kuba zikura amakuru. Abaturage bariswa ku bwinshi mu bice bigenzurwa na M23. Abaturage benshi muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kwisuka mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23. Walikale ni santere iri ku muhanda Rana gatatu uva Bukavu ugakomeza mu burengerazuba mu ntera igera ku birometero 400 uvuye muri santere. Hari umujyi wa Kisangani umurwa mukuru w'intara ya Chop. M23 yinjiye muri uyu mujyi wa Walikale muri santere ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2025 nyuma yo kwirukanamo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko twabivuze haruguru ndetse n'abandi bafatanyabikorwa muri iyi teritwari. Nyuma y'imirwano yahereye mu mpera z'iki cyumweru gishize hagati y'ingabo za M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta, iyi mirwano yabereye mu bice bigiye bitandukanye mu Ruvunji, Fonji, Rwanda. Mbere yo kugera muri Walikale Centre ubwo M23 yafataga ibi bice, abaturage bahunze amasasu n'ingo zabo berekeza mu duce tugenzurwa n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Kuri ubu abaturage bari bahunze kubera impungenge z'umutekano mu gihe M23 yarwanaga n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri santere ya Walikale.
batangiye kugaruka mu ngo zabo. Ni mu gihe ingabo za leta zatsinzwe muri Walikale zagezweho uruhare mu busahuzi no gufata abagore ku ngufu nk'uko byatangajwe na Societe Civile ya Walikale. Ubugizi bwa nabi bwatangajwe bwabereye ahitwa Mubi, Jagala, Rogo, Lowe, Makana na Kangama kugeza ku mupaka uhuza Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Miyema. Ubuyobozi bwa M23 bwasabye abahunze no gutaha bagasubukura ibikorwa bibateza imbere, bizeza ibice bigenzurwa ko bifite umutekano kurusha ibigenzurwa na FARDC. Ubundi Walikale ni teritware ikungahaye ku mabuye y'agaciro atandukanye arimo cyane cyane tini, ubwoko bw'ibuye bwihariye bukoreshwa mu gukora ibintu bigiye bitandukanye. Muri byo bakaba hakorwamo amabatiri ya za telefoni, ibyuma by'imodoka, ibirahure by'imodoka, utwuma tw'ubuvuzi bw'amenyo ndetse n'ibindi. Mu cyumweru gishize nibwo kompani ikorera muri ako gace Alpha Mine, imwe muri kompani zikomeye ku isi ifitwemo imigabane minini myinshi n'Abanyamerika, yahagaritse ibikorwa byayo by'agateganyo byo gucukura amabuye y'agaciro kugeza igihe runaka. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba akaba umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yari yasuye ishuri rya gisirikare rya Nyakinamba riherereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yasabye ingabo nyafurika guhangana n'imbogamizi zibangamira ubufatanye bwa gisirikare bugaragaza nk'ingenzi cyane mu kubungabunga umutekano w'akarere no guteza imbere ubumwe bw'umugabane wa Afurika. General Muhoozi Kainerugaba yavuze ibi kuwa gatanu ubwo yari yasuye ishuri rya gisirikare rya Nyakinamba riherereye mu karere ka Musanze, aho yatanze inyigisho ku baofisiye bigamo. Uyu mujenerali uri mu ruzinduko mu Rwanda kuva kuwa kane tw'iki cyumweru yagarutse ku mbogamizi zirimo amakimbirane y'akarere n'inkomoko ndetse n'imikoro make, azigaragaza nk'izibangamiye ubufatanye bwa gisirikare. General Muhoozi Kainerugaba yabwiye abaofisiye ko bakwiye kugira intekerezo nini zirenze urwego rw'ibihugu byabo ndetse bagashyira imbere inzego zirimo ubufatanye bw'akarere bw'abantu no guteza imbere imikoranire mpuzamahanga, ariko bibanda ku bufatanye bwa gakondo nyafurika. Uyu musirikare yagaragaje ko akamaro k'ubufatanye no gukorera mu buryo bwuzuzanya, ashimangira ko bifasha kugabanya amakimbirane no kuzamura iterambere ry'ubukungu binyuze mu kugabanya amafaranga akoreshwa mu gisirikare. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda by'umwihariko yashimiye imikoranire myiza y'ingabo z'u Rwanda ndetse n'iza Uganda, avuga ko gukorera hamwe bitanga umusaruro mwiza kuko buri gihugu gitanga imbaraga n'ubushobozi bwihariye. Yashimiye by'umwihariko kuba ishuri rya Nyakinama hari abofisiye baje kwiga baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika, ariyo byerekana ko hari amahirwe y'uko Abanyafurika bakwiye gukemura ibibazo byabo. General Muhoozi Kainerugaba kandi yasabye bari abasirikare biganjemo abofisiye ba Rwanda Defense Force RDF guhindura imyumvire bakirinda ihangana n'ibihugu bya Afurika bihora byumva ko bigomba gutsindana, ahubwo bagahanganira ubufatanye no guteza imbere ubumwe bw'ibihugu byabo. Uyu mujenerali kandi yashimiye perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, abashimira imiyoborere myiza bayobora ibihugu byabo. General Muhoozi Kainerugaba ibingibi yabikoze nyuma y'uko nyuma yo kugirana ikiganiro na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu muhezo. Perezida Paul Kagame kuwa kane tariki 20 yahuye na General Muhoozi Kainerugaba yari yahuye na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame baganira mu muhezo. Perezida Paul Kagame kuwa kane tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu yahuye n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba baganira mu muhezo. Ari nyuma y'uko uyu musirikare usanzwe ari umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni yari amaze kugera mu Rwanda, aho yari afite uruzinduko rw'iminsi 3. N'uruzinduko Muhoozi Kainerugaba soje kwa gatandatu tariki 22 kwezi kwa gatatu. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba, umunyamabanga we Colonel Danko Alikiki, yatangaje ko ingingo perezida Paul Kagame n'uyu musirikare bibanze ari ubufatanye bwo no guteza imbere ubwumvikane buri hagati y'ibihugu byombi, igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Colonel Danko Alikiki wa kane General Kainerugaba yageze i Kigali maze atangira gahunda ye n'inama yihariye yamuhuje na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ibiganiro bagiranye byibanze mu kuzamura ubufatanye no guteza imbere ubwumvikane buri hagati y'ibihugu byabo. General Muhoozi Kainerugaba kandi yagiranye ibiganiro n'umuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda, anasura ishuri rya Nyakinama ngo twabivuze haruguru riherereye mu karere ka Musanze. Kwa gatandatu bwasozaga uruzinduko rwe yaherekejwe ku kibuga cy'indege n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga ndetse n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga. Ndagushimiye ubanye nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma, kabubwira ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko Voice TV Rwanda bakunda ngiye gutegura kugeza ikiganiro. Nitwishimwe TDC, bye bye.